Zdravo, pozdravljeni v novo epizodi Tinatova delavnica. Vozil sem se z biciklom, pa se mi je vtrgnil lonec. Zdaj bom vam pokazal, kako naredite, če se vam to zgodi na terenu. Najboljše, ko prvo bicikl obrnete v kolek. Vzamete dol potač ali verigo, ko vam je pač ležja. Pa se lotite dela. Nič samo pa naslednje stvari. En multitool, ko ima gor orodje za gemanje verigo narazen, pa dva linka za verigo v kiper date. Epa, naredimo naslednjo stvar. Tu, kako se je lonec vtrgnil, vzamemo te členek v kraj. Z orodjem porinemo pine v. Pa ne te svinjarije v šumi nakle pestite, dajte v žep, ko ne bomo mazali. Evo, zdaj, ko je narazen ta zadeva zeta, vzamete link na vsakšo stran, lonca enega noter, eden ide tak, drugi ide kontra, danete v kiper, stvar rešena. Potač nazaj noter, ne pozabite lonca gor dati. Ne, dobro. Evo, pa idemo gaz dale.